Hei tā, tētahi o ngā marae o te whanganui a tara, kua whakawetihia rātou e te hunga porotū, ara ka tahuna ngā whare o te marae ki te ahi. Hei tā, Ngāti Toa, nā tā rātou whakahau kia wehe te hunga porotū i te whanganui a tara, ka tahuri tērā hunga ki te whakaweti i te marae ki te ahi. E rongo ai tātou i te whānuitanga o ngā whakamārama, me whakawhiti atu tātou kia te o kiwa McLean i te whanganui a tara. Te o kiwa, he tūturu rānei tēnei kōrero mo te tahu i ngā whare o te marae nei ki te ahi. Ai marika e skori he mea ātete te marae o Takapūwāhia e i tītahi bei e ngā kai porotū i waho nei o te Whare Pāremata. Aha kua kaore anō te raru kia pā kia rātou. Hei tā Ngāti Toa rangatira kua oti kē tā rātou whakatūrautaki, e noho haumaru ai te pā, e noho haumaru ai hoki te hapori whānui. E tau tiaki nei i tōna pā. Ka pote te awanga o te iwi, o te rūnanga hoki. Ka tuku ngā kaimahi ki te kāinga, mahi ai I reira. Wanga kauana te rūnanga o Ngāti Toa I te nui o ngā tāo whakahāwea ki tō rātou marae. He mahi huna e whakapaiti ana ko te hunga porotū. Inanahi rā kata mai te rongo, ka whiua ētahi o rātou I te tūtae me te mimi ki te rori, pari atu ki te moana. He kino tērā mahi ki a mātou. Kaore he pai tērā. E hara I te mea ko Ngāti Toa ana he kuata ke tetia, engari ko ngā tari rūnanga o Taranaki whānui anō hoki. We here at Taranaki whānui are appalled by the behaviour that we're seeing out there, and we see that as a breach of our tikanga as ahi kāhea, as mana whenua. Nō reira, me kōrero anō, māua I tēnei ahi hei tonu. Nā wai he kātahi kahe ke atu. E torunga prihimana kua kawea ki te hōhi pera. What I would say, keep maintaining. We won't arrest our way out of this. Yep. So you explore all other avenues which we are doing around the clock in terms of bringing this to a successful resolution. Nō mua noa atu I te hainatanga o te tiriti o Waitangi taumai ai a Ngāti Toa ki tēnei pā o Takapūwāhia. Me te hakoe nei te wā tuatahi kua whakahāwea tia pēnei tia rātou I roto I ngā tau. Ko te mea nui ki te mau I te rangi Māori kaua e takahia te mana o te mana whenua o te hāpori, te tangata Māori, o ngā tangata Māori, ngā tangata Pākehā anō hoki. We are people that uphold the raukura, which is around peaceful resistance, which is about peaceful protest. And we are currently seeing the cultural misappropriation of our raukura out there on Parliament grounds. Kia tūpato ki te taimai o tētahi raru ki konei. He karere whakatūpato e haumaru ai te iwi. Hei te ahiahi nei huitahi ai te rūnanga o Ngāti Toa rangatira me te rūnanga nui o Taranaki whānui ki te upako o te ika, ki te wānanga I te rautaki whakamua e haumaru ai ngā iwi I nā hoki rā he mea ātete, he mea whakaweti te marae o pipitea I te pokapū o te taone nei, me te marae o Waikawa I Wairau. Tuia ki tēnā koe nei te rangi te kaumārima o te porotū e tūnei ki waho o te Whare Pāremata. Hei tā te Premier, hei tā Jacinda Ardern ki a te karere I mua tata ke nei, e maharahara kauana te kāwanatanga, nā ko nā e wānanga ana, e kōrero tahi ana rātou, ngā mana whenua me te ope prihimana, ki te whakatū mai tētahi rautaki, e noho haumaru ai te katoa, I tēnei wā papatoi ake. Scotty. Ka mutu te o kiwa, kua taiki weri me nā rā kei te whakawetihia tētahi o tātou marae. Mihi atu ana ki a koe, I e nā whakamārama te o kiwa McLean e te iwi I te Whare Pāremata